Yombana huko. Molweni. Siyavana. Siyaxoxa. Ndiyayithanda ke lento niyenzayo. Cha ngoku niyabonga ukuthi siyabethakala xa ungenambane kunzima kusho ukuthi ngeke kusetyenzwe. Because isikali masingasebenzi ngeke sikwazi ukuqala without umbane. Asazobuya nini umbane wakhona ne? Yeah. And then kune system esizoyenza. Sizonregister next bangixelele ngicela ama-bank ningawasawazisa ama-bank account. Sizonansika sine system esolifaka kuba ibiza ukuthi i-late system. Sizoba namakhadi. Amakhadi akazukuchaphazela umuntu oholayo kusasa. Ikhadi lakhona uyakwazi uyoswapha uye eShoprite, uye eGame, uye eBoxer njalo. I'm sure basinikeze 150 yevinkile. Nanku ke sibuyile. Yes, good. Cime light incedile light nibona. Yini nizonicacisela manibuya ne? Sho mhlobo. Morgen.